Azerbaycan'ın ministrinin ormanları, İtalya'nın ormanları, bu Ruslan Mirza, Vladimir Vladimirovич'in yardımcısı. Assalamu alaikum. Uzbekistan'da. Your Excellency, I am from Your Excellency. Welcome. Hoş geldiniz. Kendin prodüksiyası kendi ha? Salamatsızlık, hoş geldiniz. Province, you can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. Dar çöptür. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for Ben stroke. жақсы көрем, мен мамам болғанда ушундай чөптүн демдеп туруп ичем. Almanın kahve. Almağa, kurmağa. This is dried apple. This is and some other fruit. This is the rice from Batken province. You can produce rice here? Sizde de this is a very good quality. It's called Kevekiniz Krab Kosmetika. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica diye. No? It's a local. It's a local. No, I know. But there are two species. Ben ekile türün bilem de. Indica diye de başkasını. Bu kruglazörnü da. So this is the round Üç form türü of var, the premium. range, and this is premium class range. Для плова, для плова. Rice. Минозерный булдағы. So you can see Тез the ашқа, анан гарнирлерге болады. Сүттің калчасы тазаланған емес дағы, бүт пайдалы витаминдерді сақтайды. That's why I asked. Глазерный, для плова. Длиннозерный, да? Üçü ошондо. Үч түрі бар. Üçöğünü alam eske berem ben. Barıp uydan tamak kızıp. So please, this is the gift to you. Thank you. You know what? Actually, I'm from Hunan, China. We produce the. Fransa'sında biz de ürün çıkargan Fransa'da besektir et. Thank you. So you know good the quality, the rice. Yes, that's why I asked her. Taste it and keep it. You know Xinjiang, huh? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Xinjiang diyen ürüçtür. This is We also send our Жалалабадтын продукциясы бар? Жақсы класстары бар. This is the dried products, also jams and nuts. Also very organic because of the natural forest that is. This is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Koyun cülünü çisti yemeden This is yasalap, wool ekolojik taza. from sheep and this is Caydın very. günü salkın, kıştın günü cülü. It's warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. This is It looks very nice. Thank you. Keyinin bandar verir bizge. Gel bizge. another gift again to you. Thank you. Doşe. Al gibi. Oh yeah. Yeah. Oh. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Salamatçılar. Hoş geldinizler. Narımlık kılganlar ken da. Derden özümlerden çıkart al. Aa, yüzden çıkalım. Ne var mı bunlar? Bir de patates. Оно деген пакет. Тетиги сыпырга жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand
honey. Ол ақбалдардан бар ма? Қана, қанша бар? It's different in taste. It's very good. Ақбалдар. The president is Ақбалдар. Ақбашыда жаңағы респортивтен Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. That's why it's You can taste some and put it in the soft cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. Қаласының туғандары. Мындай чет мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жақсы. Игілік болсын. Қалас бренді білесіз. Мурча фасон. Қалас Қырғызстан бойынша фасоны шұндақтаған өзі. Біз мынакей международный сертификат алдық. Ел аралық сертификатын алдық. Сауының жардамыменен ушуну азыр мындай кылып атабыз. Өлеле эмес, атайын Тауының жардамы менен. Yes, yes. Бұлар немеге кетеді бізде неге? Түркияға кетеді. Түркияға кетеді. Македония, Пакистанға да кетеді. Пакистан, Иран, Ирак. Біздің сельхозкооперативде 10 мамлекетке жүреді. Біздің кооперативде. А так 25 мамлекетке экспорт болады. You say we are working. Тауының жардамы. Тауын жардамымен. One country, one commodity. Bir ayın bir produkt değil. And then you can one blaster, one commodity, one Ешкім сүтін өндіріп атабыз біз. Қаймағын өндіріп атабыз. Халқымызға қауіпсіздік. Жардам бере берсеңер, бұндан да жақсы қылышақ болған. So with the support they will be even more Кымызыда бар, энергетик, керемет шыта, Бұл болса алкоголь жоқ. Қозы, жүгері, тарылым, жүгері, жаңағы емесін алып саштайды. Бұғыт қошындай. Машина айдағандар, намаз оқығандар да жегісі бұл. Қаттамалар бар, бұл бардығы бар. Ne produksiya var? İçinde bal var. Aylardan çıkarıyor Қанша продукция, мысалы, жылында шығарасыз? Серьезно, магазин если поставил. Bir yıl болды, ге? А так в день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои козы. 200 литр деп перерабатываем, ушылар продукцияны магазинге бересіз. Накечки. Пьяная коза, видите, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзовый. El aralık nemede bronz altı yaptı. During the competition, this cheese Özünün was nemesi. awarded the bronze Ceke medal. özünün. And this is your private recipe, the individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
also bread. It's also horse meat. Hummus içmeyip lekteyip yaktağlı Lesotho'da ayıp. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice. Yeah. Very good. so they абдан жакшы сонукен дейт. Биякта дайым дамы сонукен, бал кошулган дамы абдан жакты дейт. No, it's okay. Very good. Thank you. Very good. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өнүгүп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership, the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлигиңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with rather than 600,000. yeah, that's the national target of $600,000. Hectares. Hectares. Okay. rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп, APOCO, Rabobank, with Rabobank, we will Рабобанк менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга, восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Рабобанктын атынан. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. 2 жылдан кийин, Remember, 2 that's жылдан my кийин элебиz монча болот. I believe Tra 2 in a anni couple of sarà years it così will alto. grow like Tra that. 2 anni, quando veniamo possiamo vedere che sarà più So next time alto. my colleague come, I will ask to check the Eiffel tree next to President tree. Эмтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштырып, ортосуна дагы андан чоңураак өсүп If you actually grow faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? Экөө бирдей эле өсөт. So I believe they will be growing at the same height and will become. Due sono crescono insieme. So in 1 year it grows like It will grow if you give it a nice name. жакшынакай ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багы. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Фао деп And a ат name. беремин. So the name of this tree will be FAO, Yeah, FAO yeah, now. yeah, So FAO, you give FAO. the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this Бул is фао болсун да FAO. бул кыргыз бак болсун. Yes. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghiz. Posso dire 2 parole? Президент Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу деп. Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese.